Sljedeći dobitnik, koleginice, tema je Nutrivix 100% prirodan preparat za regulaciju telesne težine sa 6 aktivnih sastojaka u svom sastavu koji doprinose ne samo smanjenju apetita, već pozitivno utiču na opšte zdravstveno stanje kroz regulaciju metabolizma, ubrzano sagorevanje masnih naslaga i smanjenje holesterola, poboljšanje rada digestivnog trakta, izbacivanje viška vode i toksina iz organizma. Kolega, možete vi da nastavite? U sastavu Nutrivixa nalaze se najkvalitetniji biljni ekstrakti. Nutrivix je ispitan na Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu, a registrovan u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Nagradu za Nutrivix, najbolji proizvod u kategoriji proizvoda za regulaciju telesne, ispred kompanije Pura Team preuzima novoizabrana Miss Turizma Srbije Sara Miletić, jer je kompanija Puriva Team prijatelj organizacije Miss Turizma Srbije i da čestitamo mladoj princezi koja će nas uskoro predstavljati u svetu. Miss Turizma Srbije, Sara Miletić. Nagrada za Nutrivix. Saro. Imamo istu boju haljine, divno. Imamo istu boju haljine. Dobro nam došla, Sara. Saro, mikrofon dobijaš. Molimo te kosu malo samo na stranu da kolega kamermani vide šta tu piše. Malo nam se predstavi. Kada si izabrana, evo, to je prilika. Izvoli. Dobro večer svima. U ime kompanije Puriva Team želim da se zahvalim svima koji su glasali za ovaj proizvod. Moram priznati da ja lično koristim Nutrivix proizvode i da sam prezadovoljna rezultatima, tako da ih svima od srca preporučujem. Inače, ja sam izabrana za zvaničnu Miss Turizma Srbije za 2017. godinu i dobila sam tu čast da predstavljam našu zemlju na svetskom izboru u Maleziji u januaru i hvala vam još jednom na pažnji. Još malo da te nešto pitamo, Saro. Vi ste iz Dream tima gospodina Dragana Ćosa koji organizuje taj izbor za Miss Turizma Srbije. Šta ćete vi u svetu reći šta je turizam Srbije? Reći ću, pričat ću o bogatstvima naše zemlje, znači o bogatoj istoriji, kulturi, tradicijama, običajima našim i o našoj lepoti, naravno pozitivnoj energiji našeg naroda. I da kažemo još jedan put, ime kompanije za koju ti dobijaš nagradu je? Da, radim za Miss Turizam Srbije 2017. godine, a ovaj put predstavljam Nutrivix. Nutrivix za proizvode. Bravo, bravo. Nagradu da primi Sara. Saro. Divno. Ostani još malo, okreni se tamo da svi snime. Uživaju tvoje okreni i to priznanje, tako da se lepo fotografiše. Hvala lepo, srećan ti put u svijet da nas predstavljaš kao pravi turistički diplomata.